गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया नाच नाच रे गजानना वाजे मृदंग ताळविना रे नाचत गौरी गणा वाजे मृदंग ताळविना रे नाचत गौरी गणा गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया नाच नाच रे गजानना वाजे पाही बांधून घुंगरवाळा पाही बांधून घुंगरवाळा तेही ठुमत कतुल दिवाळा तेही ठुमत कतुल दिवाळा जन हावडे तव हा जाळा जन हावडे तव हा जाळा देही आनंद गौरी बाळा देही आनंद गौरी बाळा दुडू दुडू ये रे लुटू लुटू ये रे दुडू दुडू ये रे लुटू लुटू ये रे शिवसूता वेलाळा गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया नाच नाच रे गजानना वाजे मृदंग ताळविना रे नाचत गौरी गणा वाजे मृदंग ताळविना रे नाचत गौरी गणा तुका चिंतने जमले सारे तुका चिंतने जमले सारे खाली आले ना भातील कारे खाली आले ना भातील कारे नाचे चैतन्य अवघे वारे पान फुलात भरलाची तू कर्पूर गौरा जगदोधारा कर्पूर गौरा जगदोधारा ये जनी बल्लाळा गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया नाच नाच रे गजानना वाजे मृदंग ताळविना नाचत गौरी गणा वाजे मृदंग ताळविना रे नाचत गौरी गणा तू देवांच्या हे वत्सला तू देवांच्या हे वत्सला आधिनाथ तू मंगलकारा आधिनाथ तू मंगलकारा देहि कृपेचा अमृतधारा देहि कृपेचा अमृतधारा सारी विश्वाचा
బొమ్మను హెమ్మగ మమ్మ మృడమ్మరి మమ్మ శచిమ్మ స్వరన్న పరమ్మ అమరు సమోహని మొణుగమ్మరు నమ్మో నమ్మ పరమ్మ మహిమ్మ యంత శ్రీమంతానందాను యంత శ్రీమంతానందాను శ్రీకాంతయ కాంత యంత శ్రీమంతానందాను బొమ్మను హెమ్మగ మమ్మ మృడమ్మరి మమ్మ శచిమ్మ స్వరన్న పరమ్మ అమ్మరు సమోహని మొణుగమ్మరు నమ్మో నమ్మ పరమ్మ మహిమ్మ యంత శ్రీమంతానందాను శ్రీకాంతయ కాంత యంత శ్రీమంతానందాను ಅಂಗರು ಹೆಂಗಳ ಅಂಕನಂತ ಗಡ ಮಂಗಳ ಪಾಂಗಳ ವಿಶ್ವಂಗಳ ಮಂಗಳ ಶಿಖರದಂಗುಳ ಸಂಗಡ ಜಗದ ಅಹಂಗಳ ಮಂಗಳ ಇಂಗಿ ಬಳಂಗ ಅಂಗರು ಹೆಂಗಳ ಅಂಗನಂತ ಗಡ ಮಂಗಳ ಪಾಂಗಳ ಶಂಗಳ ಮಂಗಳ ಸಿಂಗರದಂಗುಟ ಸಂಗದ ಜಗದ ಅಭಂಗಳ ಹಿಂಗಿ ಪಳಾಂಗ ಅನ್ನ ಪನ್ನ ಶಯನ್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಪನ್ನ ಗಮರ ಅನ್ನ ತುನ್ನ ಪಾನ ಸುವೋನದ ರನ್ನ ರಲ್ಲಿಜ ನಿರ್ವಿಣ್ಯಾರೆನ್ನೊಡೆಯನ್ನೇ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂದಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತಯ ಕಾಂತ యంత ಶ್ರೀಮಂತಾನಂದಾನು ಕೈವಲ್ಯ ನರೊಲ್ಲಭ ಸುಲ್ಲಭ ಬಲ್ಲಿದ ಕುಲ್ಲರ ನಲ್ಲಣನಲ್ಲದೆ ಹುಲುತ ನಲ್ಲೊಳುವಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲದೆ ಸಲದು ಸೊಲ್ಲನಿ ನಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯ ನರೊಲ್ಲಭ ಸುಲ್ಲಭ ಬಲ್ಲಿದ ಕುಲ್ಲರ ನಲ್ಲಣನಲ್ಲದೆ ಹುಲದು ನಲ್ಲೊಳುವಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲದು ಸೊಲ್ಲನಿ ನಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂದಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತಯ ಕಾಂತ యంత శ్రీమంతానందాను ಅಂಬರ ದುಂಬೆಗೆ ತುಂಬೆದೆ ಕಂಬಸು ದುಂಬಿಲಿ ನಿಂಬಿಟ್ಟು ಕಂಬ ಕೃಪಾಂಬುದೇ ಕಂಬರ ದುಂಬೆಗೆ ತುಂಬೆ ವಿಚಂಬಸು ದುಂಬಿಲಿ ನಿಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಬ ಕೃಪಾಂಬುದೆ ಡಿಂಬ ಕದಂಬಕ ಬಿಂಬ ಪ್ರಸನ್ ವೆಂಕಟ ಡಿಂಬಕ ಬಿಂಬ ಪ್ರಸನ್ ವೆಂಕಟ ನಂಬಿದ ಗಿಂಬಿವನೆಂಬ ಕುಟುಂಬಿಯಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂದಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತೇ ಕಾಂತ యంత శ్రీమంతానందాను బొమ్మను హెమ్మగ మమ్మ మృడమ్మరి మమ్మ శచిమ్మ స్వరమ్మ పరమ్మ అమ్మరు సమోహనిమ్మణు గమ్మరు నమ్మో నమ్మ పరమ్మ మహిమ్మ ఎంత శ్రీమంతానందాను శ్రీకాంతయ కాంత ఎంత శ్రీమంతానందాను ఎంత శ్రీమంతానందాను ఎంత శ్రీమంతానందాను చంద్రಣ್ಣ ಆದಿತ್ಯ
प्रभुरामाने. हॅलो हॅलो.
ದುರಿತ ದೂರ ನೀನ ದುರಿತ ದೂರ ನೀನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೋಳು ದುರಿತ ದೂರ ನೀನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೋಳು ಪೊರೆವರನ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ದುರಿತ ದೂರ ನೀನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೋಳು ದುರಿತ ದೂರ ನೀನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೋಳು ಪೊರೆವರನ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಪೊರೆವರನ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ಇಂದಿರೇಶ ಅರವಿಂದ ನಯನಯನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೇ ಇಂದಿರೇಶ ಅರವಿಂದ ನಯನಯನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೇ ಹೊಂದಿದವರ ಅಘವೃಂದ ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಮಂದರಾದ್ರಿಧರನೇ ಹೊಂದಿದವರ ಅಘವೃಂದ ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಮಂದರಾದ್ರಿಧರನೇ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ಆರು ನಿನ್ನ ಹೊರತೆನ್ನನು ಕಾಯ್ವರು ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯೇ ಆರು ನಿನ್ನ ಹೊರತೆನ್ನನು ಕಾಯ್ವರು ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯೇ ಘೋರ ದುರಿತಗಳ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೈವ ಕಾಣೆ ಘೋರ ದುರಿತಗಳ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೈವ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ಹರೇ
ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವ ಗಂಗೋದಿತ ಪಾದ ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವ ಗಂಗೋದಿತ ಪಾದ ಅಂಗಜ ಪಿತ ಅಹಿರಾಜ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಅಂಗಜ ಪಿತ ಅಹಿರಾಜ ಶಯನ ಶ್ರೀ ರಂಗ ವಿಠಲ ದೊರೆಯೇ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ದೂರಿತ ದೂರ ನೀನ ಕಾಣೆ ನಾನೇ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ಅಂಬರಪುರಹರ ಸಾಂಬ ತ್ರಯಂಬಕ ಶಂಭರಾರಿರಿಪು ಗಂಭೀರ ಕರುಣಿ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೂ ಸಂಭವ ನಂಬಿದೆ ಕಾಯೋ ಜಂಭಾರಿಯುತ ಭವ ಜಂಭಾರಿಯುತ ಅಂಬರಪುರಹರ ಸಾಂಬ ತ್ರಯಂಬಕ ಶಂಭರಾರಿರಿಪು ಗಂಭೀರ ಕರುಣಿ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೂ ಸಂಭವ ನಂಬಿದೆ ಕಾಯೋ ಜಂಭಾರಿಯುತ ಜಂಭಾರಿಯುತ ಅಸಿತ ಭೂಷಿತ ಶರೀರ ಭಕ್ತರುದ್ಧಾರ ವಿಷಕಂಠ ದುರಿತ ಹಸಿತ ಭೂಷಿತ ಶರೀರ ಭಕ್ತರುದ್ಧಾರ ವಿಷಕಂಠ ದುರಿತ ಪಶುಪತಿ ಫಣಿಪಹರ ಪಾವನಕಾರ ತ್ರಿಶೂಲ ಢಮರುಗಧರ ಪಶುಪತಿ ಫಣಿಪಹರ ಪಾವನಕಾರ ತ್ರಿಶೂಲ ಢಮರುಗಧರ ಅಸಲ ನಯಲ ವಿಕಸಿತಾಂಬುಜ ಮುಖ ಶಶಿಧರ ರತರಕ್ಕ ಸಮತಮರ್ದನ ಕಸಣಗೊಳಿಪ ತಾಮಸವ ಕಳೆದು ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ರಂಗನ ವಿಸಜ ಪದವ ತೋರು ಸ್ವಯಂಭೂ ಸಂಭವ ನಂಬಿದೆ ಕಾಯೋ ಜಂಭಾರಿಯುತ ಭವ ಜಂಭಾರಿಯುತ रजत पर्वत निवास निर्मल भास गज दैत्य नाश गिरीश रजत पर्वत निवास निर्मल भास गज दैत्य नाश गिरीश सुजनर मनो विलास व्योमकेश द्विजगदल्लण गौरी
ಜಗದಲ್ಲಣ ಗೌರೀಶ ಅಜಸುತನದ್ವರ ಭಜನೆಯ ಕೆಡಿಸಿದ ಅಜಗರ ಮಂದಿರ ಗಜಮುಖ ಜನಕನೆ ಗಜಗಮನನೆ ಪುನಿತನು ಜನಕಾಯ ಧ್ವನಿ ನೃಜ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಭಜಿಸುವೆರಿನ್ನಲು ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಸಂಭವ ನಂಬಿದೆ ಕಾಯೋ ಜಂಬಾರಿ ಮುಖ ಜಂಬಾರಿ ಮುಖ ಮಧುರಾಪುರಿ ನಿಲಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸಧಮಲ ಸುಮನ ಗಯ ಮಧುರಾಪುರಿ ನಿಲಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸಧಮಲ ಸುಮನ ಗಯ ಸದಾ ನಮಿ ಪರ ಹೃದಯ ದೊಳಗುಳ್ಳ ಬಯಸದೆಯುಕ್ತ ಕೊಡು ಅಭಯ ಸದಾ ನಮಿ ಪರ ಹೃದಯ ದೊಳಗುಳ್ಳ ಬಯಸದೆಯುಕ್ತ ಕೊಡು ಅಭಯ ಸದಾ ಶಿವ ಜಾಹ್ನವಿಧರ ಕೃತಮಾಲಾ ನದಿ ತೀರ ದಿವಸವಾಗಿಪ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಧುಪರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಧುಪನ ನಿಪ ಪಂಚವದನ ಕೈಲಾಸದ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೂ ಸಂಭವ ನಂಬಿದೆ ಕಾಯೋ ಜಂಭಾರಿ ನೋತ ಜಂಭಾರಿ ನೋತ ಅಂಬರಪುರ ಹರ ಸಾಂಬತ್ರಯಂಬಕ ಶಂಭರಾರಿ ರಿಪು ಗಂಭೀರ ಕರುಣೇಶಂ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಸಂಭವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಸಂಭವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಸಂಭವ
सर्वेभ्यो ब्राह्मण नमः आचम्य ओम शिकेशाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः विंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाय नमः मुद्राय नमः कर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः पुनर्चम्य ओम श्रीकेशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः निरुद्धाय पुरुषोत्तमाय नमः जयाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः परमेष्ठे परमर्यादिगायरिचायामि ओम स्वाहा ओम जन ओम तपः ओम सत्यं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वं श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवन् महापुरुष विष्णोर्वर्तमाने अद्यात्महालोके श्री परशुराम क्षेत्रे दक्षिणे तीरे ब्रह्मदियार्के श्वेतवराह कल्पे वत्सवत्तमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे युगे प्रथमयुद्धावतारे दक्षिणे श्रावणमासे शुक्लपक्षद्वादश्यां द्वितीयवासरः हिन्दुवासरे नक्षत्रे विष्णुयोगकर्ण एवं गुणविशेषेण विशेषायां
विल्पनं सुरश्रेष्ठ इत्यर्थप्रतिगृहां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धेनि मादिमैभ्यो अर्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलमर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि नमः वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमात्यादि वरदेशवरप्रं नमामि निखिलाधीश किरीटाग्रष्टपीठवतः रक्तमश्वनेर्काभं श्रीपदे पादपङ्कजं जाम्बूनदाम्बराधारम् निकम्बं चिन्तमीशितुः स्वर्णमणिरसंवितम् आरूढं जगदम्बया उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुस्वेभ्यखिलम्बरं वलित्रयाङ्कितं नित्यं मयूरो विष्णु धराश्चिन्त्या हरेर्भुजा पीनवृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगिनो निशं सततं चिन्तयेत् कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभासकं वैकुण्ठस्याखिला वेदा उत्कीर्यन्ते निशम्यतः स्मरेतयामिनीनाथ सहस्रामितकान्तिमता भवता पापनोधीर्यं श्रीपतेर्मुखपङ्कजं पूर्णानन्यसुकोद्भासि मन्दस्मितमदीशितुः गोविन्दस्य चिन्त्यं पूर्णानन्दस्य रामस्य ध्यायेतस्मिस्य पद्मजादि प्रतीक्षितं भ्रूभङ्गं पारमेशादि पददायि विमुक्तिदं नैवोदाग्रणन्दोन्तं यगुणानामजादयः तीष्तीर्थ भगवत्पदाचार्य द्वादशस्तोत्रे प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते नागमानपूरे आध्यासन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् लघविद्महि च धियो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम राय कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। मन्पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। ओम यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पेत तदेन श्रीमदानन्दभगवत्पादाचार्य विरतेषु द्वादश सूत्रेषु प्रथमोऽध्यात्मनेन भगवान् भारमण मुख्य प्राणाध्यात्र सहित श्री सीतापति रामचन्द्रयतां तो भवतु तत्सच्चे कृष्णार्पणमस्तु।
अथ द्वादेशो द्वितीयोत्पूजा करिष्ये रामायामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय पदये नमः दिव्यं गन्धाढ्योहरं विलेपनं सश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धम् अर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धे मालत्यादि वै प्रभो मदानि पूराणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापनैवेद्यं निवेदयामि समृद्धि प्रेक्षितात्मने अस्मदिष्टकार्याय पूर्णाय नमः इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिते द्वादशस्तोत्रे द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णनिधीयाय श्रीचरितोति श्रियंवसानामृतत्वमायन् भवन्नि सत्यासकामितो श्रेयवैनन्तच्छ्रियामाददाति सन्ततमृजापषड्कृत्यं सन्तत्यै खीयते प्रजया प्रविर्य एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ॐ पराशुभ्रायासो यौयासाधारण्येव मरुतो मिमिको नरो दसिबन्धो राजुषन्नुरथो सख्याय देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो महालक्ष्मी च तन्नो प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे राजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् समर्पयामि पुरतो मातिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दीपं सुमनोहरं तिलकं प्रश्रेष्ठप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यामि समर्पयामि माल्यादीनि सन्धीनि मालद्यादीनि मयि प्रभो
पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे व्रतः नैवेद्यं निवेदयामि विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवी पुत्रो मंगलम गौरध्वजः विष्णु सारार्थम समर्पयामि ओम द्वेराय इन्द्रतोषतारणेतारश्चद्रताो ते शृणो मरुतो मृळयन्तु ये ओम नारायणाय धीमहि नो महालक्ष्मीपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम रामाय हिराय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायवाचामनसेन्द्राध्यात्मनाम प्रकृते स्वपात करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये तदनेन श्रीमदन्ततीर्थ भगवत्पादाचार्येषु द्वादशोत्तरोध्याय पूजाराधीन भगवान् तीरमध्यप्रान्तराधयित श्रीदिलावचन्द्रप्रियां प्रीतो भवतु तत्श्री कृष्णार्पणमस्तु। अथ द्वादश स्तोत्रेषु चतुर्थोऽध्याय पूजां करिष्ये। अथ ध्यानम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि चन्दनं गन्धाढ्यमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठ प्रीत्यर्थं विगृह्यताम् गन्धं समर्पयामि मया हतात्मुष्णे प्रतिगृह्यताम् समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि।
कोटयः धत्या लोकमात्रेण विष्णो सारथिकमुखम् मंगलनीराजनदीपं दर्पयामि ॐ आशंसा नरियाम अष्टामेमूतीय सचेताम् भूचेदर्यसुदाहराय श्यामदन्दयेमदेवा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी विद्महे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा इन्द्रियाभ्यात्मना भावात् करोमि यज्ञफलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् तदनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरतेषु द्वादशस्तोत्रेषु चतुर्थोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत श्री सहित श्री सीतापति रामचंद्र प्रियताम प्रीतो भवतु तत्सच्छ्री कृष्णार्पणमस्तु। अथ द्वादशस्तोत्रेषु पंचमोऽध्याय पूजां करिष्ये। अथ ध्यानं श्यां रवीन्द्रमितदीर्घिकान्तियुक्तं ज्ञानं चलं च ददतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपमितं हनुमन्मुखेषु स्मितोजितं स्तोरुगीर्भिः ध्यायामि खण्डं चन्दनं दाट्मनोहरं विलेपनं समर्पयामि मायादिनिमय प्रभो मयार्थतान्यर्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः नैवेद्यं निवेदयामि। देवा परिमेय सुभामन् शुद्ध सरोहित सुन्दरि धारण विदुरा
द्वादशोत्तरे श्रीजातश्रियां निरीक्षणाय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं देवकी पुत्रमङ्गलध्वजः कुटयोर्ब्रह्मज्ञानाम्या कोटयः धस्यालोकमात्रेण विष्णुसार्थिकमुखं मङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ॐ उतन इं मरुतो वृद्धसेनास्मद्रोदसी समानसतन्दो प्रसादश्वासो वनयो नरथारिषादसोमित्तयुजो न देवा ॐ नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाक्यात्मना वा प्रदेभावात् करोमि यद्यत् सकलं तस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितो द्वादशस्तोत्रेषु पंचमोध्याय पूजन भारतनं प्राणान्तर्गत श्री भ्रातसहित श्री सीतारामप्रियताम् तो भवतत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। अथ द्वादशस्तोत्रेषु षष्ठोध्याय पूजां करिष्ये तध्यानं श्रीराघवं दशात्मप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलाक्षं राममिषारविनाशकरं नमामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं दाढ्यं सुमनोहरं लेपनं श्रेष्ठप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गतमर्पयामि पादीनि सुगन्धे मालयामि प्रभो मयार्हतानि पूजार्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि उपदिपाठे तुलसीदं समर्पयामि नैवेद्ये पुरतः स्थापयामि निवेदयामि मत्स्यगरुडलयोगविहारि वेदाविहतुवन्द्या पूर्णस्वरूपकमन्दरधारि लोकविहारकदेवहरे शत्रु तदध्यानं श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि प्रलय सर्गमहाविभूति वृत्तिप्रकाशनियमावृतिबन्धमोक्ष यस्यापाङ्गलवमात्रत ऊर्जिता सा श्रीयत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि ब्रह्मेश शक्ररविधर्म शशाङ्कपूर्वा गीर्वाणसन्ततिर्यं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य विश्वविजयं विसृजत्यचिन्त्या श्रीयत्कटाक्षबलवत्यजिं नमामि धर्मार्थकामसुमतिप्रचयाद्यशेष सन्मङ्गलं विदधते यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य तत्प्रणतसत्प्रणतापीड्य श्रीयत्कटाक्षबलवत्यजिं नमामि षड्वर्गनिग्रहनिरस्तसमस्तदोषा ध्यायन्ति विष्णुमृषयो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य यानपि समेत्य न याति दुःखम् श्रीयत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि शेषा हि वै वक्रमनुप्रधान चित्त
सर्वमखिलं विदधाति दाता श्रीयत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि शक्रोर्हतीतिहिमाकरसूर्यसूनो पूर्वं निहत्य निखिलं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नृत्यति शिवप्रकटोरुशक्तिः बलवत्यजितं नमामि तत्पादपङ्कजमहासनतामवाप शर्वादिवन्यचरणो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नागपतिरन्यसुरैर्दुरापां श्रीयत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि नागारिरुग्रबलपौरुष आपविष्णो वाहत्वमुत्तमजवो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य गणैरचिन्त्यं श्रीयत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि आनन्दतीर्थमुनिसन्मुखपङ्कजोद्धं साक्षाद्रमाहरिमनः प्रियमुत्तमार्थं भक्त्या पठत्यजितमात्मनि सन्निधाय यस्तोत्रमेतदभियाति तयोरभीष्टम् इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिते द्वादशस्तोत्रे सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री राध श्री आन्वीयाय श्री मयोजरतृभ्यो ददाति श्री ओं वसानां प्रदत्वमाय भवन्ति सत्यासंग्रां तद्रौ श्रियं तत्यामा ददाति सन्दधमजावृत्यं सन्दध्ये सन्ध्यते प्रजावृतिरि एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः धस्यालोकमात्रेण विष्णो सारार्थिकन्मुखम् भ्रातृसहित श्री सीतापतिरामचन्द्राय नमः महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि। ॐ देवश्चिदाते जयन्दरोका उषो विभातिरनुभासि पूर्वीः अपो यदग्न उषधगमनेषु होतुर्मन्त्रस्य पनयन्त देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायण समर्पयेतदनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य व्यतिदेशो द्वादशस्तोत्रेषु सप्तमोऽध्याय पूजादिनेन भगवान् भारतीयरमण मुख्यप्राणान्तर्गत भातृसहित श्री सीतापतिरामचन्द्र प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्छ्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ द्वादशस्तोत्रेषु अष्टमोऽध्याय पूजां करिष्ये। अथ ध्यानं रामो दाशरथेश्शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि। शेषवन्द्योरुरन्तारकं चन्दनाचर्चितोदारवीणां इन्दिरा चञ्चलाङ्गनी मन्दरोद्धारिव्रतोभुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवं सृष्टिसंहारलीलाविलासाततं पुष्टषाड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासे दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं भ्रष्टपुष्टानुशिष्टप्रजासंशयं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवं उन्नता प्रार्थिता शेषसंसाधकं सन्नता लौकिकानन्ददा श्रीपदं भिन्नकर्माशया
सूर्यस्यात्मजाग्रात्मजा सद्ग्रही सत्सदा यः परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवम् अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलै प्रच्युतो शेषदोषैषदा पूजिता उच्यते सर्ववेदोरुवादैरजः स्वर्चितो ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैस्तदा प्रेरयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवम् वार्यते येन विश्वं सदा जातिकं वार्यते शेषदुःखं निजाध्यायिनं वार्यते सर्वमन्यैर्नय वार्यते वार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवं सर्वपापानि यस्संस्कृते संशयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मनं शर्वदूर्वादिगीर्वाणसंस्थानदा कुर्वते कर्म यत्प्रीतये सज्जना प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवम् अक्षयं कर्म यत्करे समर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जातिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवं नन्दितीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिनं सन्ददाना सदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणापाङ्गदन्तोन्नतिं नन्दिता शेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवम् श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य अष्टमोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भ्रातृसहित श्री रामचंद्राय नमः। महामंगलनीराजनदीपं समर्पयामि। ओं त्रिरोत्तमाधूणशारोचनानि त्रयो राजन्त्यसोरस्य वीराः रतावानैशिरादूळभासस्त्रिरादिवो विदथे सन्तु देवाः। ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओं रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितेषु द्वादशस्तोत्रेषु अष्टमोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचन्द्र प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्छ्री कृष्णार्पणमस्तु।
अथ द्वादशसूत्रेषु नवमोऽध्याय पूजां करिष्ये अथ ध्यानं मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालद्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि समिति विभेद पितामहभूदित गुणगणनिलय शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण विधिभवमुखसुर सतत सुवन्दित रम मनोवल्लभ भव मम शरण शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण अगणित गुणगणमय शरीर हे विगत गुणेतर भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण अपरिमित सुखनिधि विमल सुदेह हे विगत सुखेतर भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण प्रचलित लय जल विहरण शास्त्र सुखमय मीन हे भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण सुरदितिज सुबल विलुलित मन्थर पर कूर्म हे भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण वह सुसूकर परम विबोध हे भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण अतिबलदिति सुत हृदय विभेदन जय हरे मल भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण बलिमुखदिति सुत विजय विनाशन जगदवनाजित भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण अविजित कुलपति समिति विखण्ड रमवर वीर भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण भरतर निशिचर दहन परामृत रघुवर मानद भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण सुललित तनुवर वरद महायदुवर पार्थ भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण विधिसुत मोहन विमल विबोध परगुण बुद्ध हे भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण कलिमल सुभग महोत्सव शरणद कल्किश हे भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण अखिल घनि विलय पर सुख कारण पर पुरुषोत्तम भव मम शरणं शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण इति तव नुतिवर सततर तेर्भव सुशरण मुरु सुखतीर्थमूले भगवन् शुभतमकथशय परमसदोदित जगदेक कारण रम रम रमण जगदेक कारण रम रम रमण
प्रभो यज्ञे अस्मिन् समिन्द्रेण मदथ सम्मरुद्भ्य संराजभिरत्नधेयाय देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् तदनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितेषु द्वादशस्तोत्रेषु नवमोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीयरमण मुख्यप्राणान्तर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापतिरामचन्द्र प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्श्रीकृष्णार्पणमस्तु अथ द्वादशस्तोत्रेषु दशमोऽध्याय पूजां करिष्ये तदध्यानं पञ्चातपत्राय तलोचनाय करुणावतंसोज्ज्वलकुण्डलाय कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मया हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि अवन श्रीपतिरप्रतिरधिकेशा विभवादे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सुरवन्द्याधिपसत्वरभरिताशेषगुणालं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सकलध्वान्तविनाशक परमानन्दसुधाहो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते द्विगजत्कोटसदार्चितचरणाशापतिधातो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते त्रिगुणातीतविधारकपरितो देहि सुभाग्निं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते शरणं कारणभावन भवमेतात सदालं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते मरणप्राणदपालकवधीशावसुभाग्निं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते करुणादित्यसवर्णकचरणाब्जामलकीर्ते करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सलिलप्रोत्पसरागकमणिवर्णोज्जनकाले करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते गजतूणीनिभपावनवरजङ्गा
भगवत्पादाचार्य विरचिते दशमोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रतीतो जयति सन्धनानि प्रतिजन्यान्युतया सजन्या अवस्य वेयो वरेवः कृणोति ब्रह्मणे राजातमवन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितेषु द्वादशस्तोत्रेषु दशमोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत भातृसहित श्री सीतापति रामचन्द्र प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्छ्री कृष्णार्पणमस्तु। अथ द्वादशस्तोत्रेषु एकादशोऽध्याय पूजां करिष्ये। पदध्यानं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि। धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि। नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि। तीर्णमचरं दिव्यम् अमृतस्यन्ध्यधीशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रियाजविवन्दितं सर्ववेदपदोद्गीतम् इन्दिरावासमुत्तमम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रियाजविवन्दितं सर्वदेवादिदेवस्य विदारीतमहत्तमः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रियाजविवन्दितम् उदारमादरान्नित्यम् अनिन्द्यं सुन्दरीपते आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रियाजविवन्दितम् इन्दीवरोदरनिभं सुपूर्णं वादिमोहदम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रियाजविवन्दितम् दात्र सर्वामरैश्वर्य विमुक्त्यादेरहोवरम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रियाजविवन्दितम् दूरादूरतरं यत्तु तदेवान्तिकमन्तिकात् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रियाजविवन्दितम् पूर्णसर्वगुणैकार्ण मनाद्यन्तं सुरेशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रियाजविवन्दितम् आनन्दतीर्थमुनिना हरेरानन्दरूपिणः कृतं स्तोत्रमिदं पुण्यं पठन्नानन्दतामि यात्। श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिते द्वादशसूत्रे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्मत्यानां गम्यगम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णो सारार्थसम्मुखं भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचन्द्राय नमः। मंगलनीराजनदीपं समर्पयामि। ओं को वा स्त्राता व सवः को व रूतात्या वादितेत्रासीथान्नः सहेयसो वरुणमित्रमर्तात् को वोद्धरे वरे बोधाति देवाः
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् परस्मै नारायणाय समर्पयेदनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितेषु 12 स्तोत्रेषु एकादशोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचन्द्र प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्छ्रीकृष्णार्पणमस्तु तथा 12 स्तोत्रेषु 12ोऽध्याय पूजां करिष्ये पदध्यानं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि नाल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने आनंद मुकुंद अरविंद नयना आनंद निर्भरानंद सुंदरी मंदिर गोविंद वंदे चंद्र सुरेंद्र वंदित वंदे चंदर मंदिर चंदक वंदे वंदार वंद वंदित वंदे मंदार दोन चर्चित वंदे इंदिरानंदक सुंदर वंदे मंदिर चंदन चंदक वंदे आनंद चंद्रिका चंदक वंदे आनंद मुकुंद अरविंद नयना सुंदरी मंदिर गोविंद वंदे चंद्र सुरेंद्र वंदित वंदे चंद्रका मंदिर चंदक वंदे वृंदार्ग वंद वंदित वंदे मंदार दून चर्चित वंदे इंदिरानंदक सुंदर वंदे मंदिर चंदन चंदक वंदे आनंद चंद्रिका चंदक वंदे आनंद तीर्थपरानंद वरदा आनंद तीर्थपरानंद वरदा आनंद तीर्थपरानंद वरदा ओम श्री राध श्री आंजनेयाय श्रीमयोजरथो श्रावी श्रियं वदामाय भवन्ति सत्यासन्तग्रौ श्रियेवैनं तत्क्रियामाभ्याति सन्तक्रियापरिवर्तनं सन्तत्ये सन्धीयते क्रियापरिवर्तनं एवं वेद मङ्गलं भगवान् मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्य कोटयः गत्यारेकमात्रेण विष्णु सारार्थिकं मुखाम् भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचन्द्राय नमः महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ॐ त्वमको यदा वेतुर्वधायारय सुदुःखा पार इन्द्र उग्रमयातमवोह कुत्सं संहयद्वा मुशनानन्ददेवा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय च समर्पयेत् तत्
अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित द्वादश स्तोत्र पठन पूर्वक द्वादश नैवेद्य द्वादश नीराजन पूजाराधनेन भगवान् भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत भ्रातृ सहित श्री सीतापति रामचंद्र प्रियतान् प्रीतो भवतु तत्सच्रे कृष्णार्पणस्तु मंत्रक्षेत्र्या मध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चिद्क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं कुरु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः
मेट्टी कुणिदानु कृष्ण कुणिदानु कृष्ण कुणिदानु कृष्ण तुमेव त्वद्बन्धु सखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मन्त्रेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिमा वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे गुरु विठ्ठल माय बाप विठ्ठल सद्गुरु विठ्ठल 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 सीताकांत स्मरण जय जय राम पार्वती पते हर हर महादेव राधा कांत स्मरण जय गोपाल श्री गुरुदेव दत्त श्री निवास महाराज की जय श्री राजा राम महाराज की जय श्री पांडुरंग महाराज की जय श्री आंजनेय महाराज की जय श्री आनंद तीर्थ गुरु महाराज की जय सब संतन की जय श्रीमद रमण राम राम गोविंदा गोविंदा देवा प्रभु वासुदेवा मानो निग्यावा दासांच सेवा अपराध केले जरी बालकाने क्षमा करावे जगत्पालकाने देवादिदेवा इष्टपाला दुष्टकाला इष्टदाता राघवा कष्टलोकी विषय डोरी कष्टली मति माधवा दुरितारण परम करुणा करितु स्मरणा श्री हरि हरितु मदला करुणिनाथ हरितु पाव मुरारी कमल नयन कमल वदन विमल चरण रघुपते नमन तुलमी करितु भावे रमणि गुरिते श्रीपते नाम मुखिते प्रेम मणिते प्रेमाची चालवा राम नाम अनन्य सावे श्याम सुंदर जगदीशा दीनदास एचिरास देश मुक्ति आसरा दीन में मति मंदय सतारिया सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझा कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मा गणयेची आता देवादिदेवा श्रीमद रमण राम राम गोविंदा गोविंद श्री संस्थान गोकर्ण प्रतिगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश की श्री श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय जय गुरु महाराज की मंगलम मंगलम
स्वामी